Murao reka twivugire noneho ko yahigaga hijanja sibyo. Leta zimwe za Amerika zirimo gutabaza zitanga impuruza ngo zirifuza ko urugamba rurangira, ngo arifuza ko irasana ryabona Iran yishyirwa akadomo, nyamara Iran icyo avuze irimo kugikora. Nawe se Iran yavuze inshuro nyinshi yuko izahana yihanukira Leta zimwe za Amerika, Muperesi azajujubya Leta zimwe za Amerika ikava mu burasirazuba bwa hagati y'agicirangagwe, barahakana. None Iran isa nkaho idashaka guhagarika intambara. Mbaza ngo bigenze gute? Tuitariki 10 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 ubzambu bitandukanye byo mu Kigobe, Iran kocokoco piku itangiye gusuka ibisasu byinshi muri Kuwait. Ubu Kuwait imerewe nabi, icyo yakirabize abasirikari bari gukora ishoka byose ngo bahangane n'ibisasu byinshi, ariko kandi nanone ntiwavuga yuko borohewe. Ndaje nkubwire kamwe ku kandi kucyo Kuwait ihuye nacyo giturutse muri Iran. Kurundi ruhande ariko Iran iranihoreye hafi ya Doha, niyo makuru y'ikuvugwa. Amerika ngo birayisazije irahabuka vuba cyane. Ubwongereza busora itangazo ryihutirwa cyane ku gikorwa Iran ikoze, gisa naho ari ukwihorera gukomeye ndetse no guhagarika byuzuye imbaraga zabo murengerazuba bw'isi ziza kwihanangiza cyangwa se guhangana n'igihugu cya Iran, aho Iran yerekana ko idashobora na gato kwitonderwa cyangwa se idashobora kwihanganira wari wese ushobora kuza arimo kujabirira mu nzira ngo babashe kumwihanganira. Ibi bikozwe na Iran ni ibikorwa biremereye. Nta muntu n'umwe wigeze atekereza ko nk'ibi ngibi byakorwa. Bamwe bati ko Iran ni gatiki. Nese ubu Iran tuvuge ko izatsinda Leta zimwe za Amerika kweli birangiye Leta zimwe za Amerika yamanitse mu gihugu nk'ubundi batakarijemo ibaba, ariko Leta zimwe za Amerika gutakaza ibaba mu gahugu wavuga ko ari gahugu gatoya cyane, igihugu wavuga ko kidanakomeye na Iran, igihugu wavuga ko kidafite ubushobozi bukomeye cyane nka Iran, bagaseberayo none bagiye gusebera n'ubundi muri Iran. Inshoka kabiri kose ku mugabo cyabaraza kuhagurutsa intwaro za kirimbuzi nabyo byinse byabo bidasanzwe maze kubita Iran. Ndakubwira byose uko bivugwa ubunona ibibaye muri ariya maze muri asazo bwa hagati. Hirya gatoya indege ya F-35 ya Amerika ngaho da irakubiswe, Hormuz irarikora ahubwo mu karere kose. Indege ya 35 cyangwa se F-35 simuzi ko izo ndege zikomeye cyane tazimwe za Amerika itunze, bayita invisible jet, indege itagaragara, ayenya itagaragara ku bandi hatarimo Iran. Indege itagaragara ku bandi, invisible jet for others, itagaragara ku bandi uvanyemo Iran. Iyi ndege rero yageje mu Kigobe cy'Uburasirazuba bwa hagati hafi ya Iran, turi barayirasaho ku rwego rudasanzwe. Ntabwo ndi kuvuga byane by'ubushize ya ndege n'ubundi batubwiye ko barasheho, ndavuga iby'uyu munsi tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu. Nawera ndaje mbikubwire kamwe kandi uko byagenze. Iran bigenje ite? Hanyuma Iran biravuga ko yazanye ubwato 130 buto ya speedboats buzenguruka byato bya gisirikare Leta zimwe za Amerika binini, n'ubundi bwato bwoshosho kunyura muri Asazuba hagati mu Kigobe cy'inyanja Perse ndetse no mu nzira ya Hormuz. Utambuke bakumene, ukatakate bakwirukeho. Ubwato bwabunohereza misile. Ura bwato butya bwa speedboat ubundi buzwiho guteka imbunda za machine gun cyane udapfa gushyirwaho za missile launcher, ariko bwa Iran bwo bushyirwaho za missile launcher. Uzi ukuntu Trump abwita ngo ni nk'ubwato bw'abarobyi, ntago ari ubwato bwa gisirikare. Icyakubwira icyo buri gukorera Leta zimwe za Amerika. Reka nzinge nawe tubirebera byose ko byakabaye kamwe ku kandi. Wanyimira nkaguha ikaze ubundi tukajyana ku musozo. Uremeye nanjye nti ikaze kuri mwese nk'ibisanzwe tujyane ku musozo. Ikaze. Zabaye indi nkuru ivyari biriho kuri tele sibyo biri kuvugwa none, ibintu byahinduye isura. Iran itumye amakuru muri Asazuba hagati ashyirwamo icyo twakita akabago. Amakuru yerekeye ikirere arimo gukwirakwira cyane mu Kigobe cya Kuwait, aho Kuwait yemeza ko ari indege zijya pilote zabonetse mu kirere cyayo. Nkuko abatetsi ba Kuwait babivuga, ifatwa ry'indege ryatumye habaho igenzura rikomeye no kwitegura bidasanzwe kwirwanaho mu buryo bukomeye cyangwa se mu buryo bugomba kwitonderwa ku buryo budasanzwe. Byatunguranye cyane kuri Kuwait, ntabwo ari yiteze ko ibisa n'ibingi bishoboka.
abategetsi nubwo batagaragaza umubare w'indege zitajya pilote aho zaturutse ndetse n'uburyo zaje ibyangirijwe nazo nk'uburyo zahanuwe, ariko ibirimo kugaragara ni ingenzi cyane. Niba Kuwait iherereye mu majyaruguru y'ahantu hanini ho mu kigobe cy'inyanja ya Perse, kandi Kuwait ikaba ifite ibikorwa remezo by'ingenzi bya gisirikare n'ibikoresho, harimo ndetse n'inyubako zikoreshwa n'ingabo z'uburengerazuba bw'isi, ndavuga Etats-Unis, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uku kuvumbura ko hari indege zatangiye kujya mu kirere cyabo za drone bifite icyo bivuze. Wenda katuvuge ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gukurikirana Sakabaka ngo maze irimbure, kumbe Sakabaka yaciye mu kiye cyo hejuru indani irakwepa hejuru y'ishyamba, abandi bari hasi ameze nk'amapusi, maze bakayimanukira, ndavuga Sakabaka ikayimanukira ifite inzara zisongoye igashinga mu gatuza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikisanga bayiturikije. Nawe se bwo wabisobanura gute ko drone za Iran zageze mu kirere cya Kuwait itavugwa cyane muri aya makimbirane, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi ishaka kurasa ku byambo bya Iran, nako bagerageje kurasa ku byambo bya Iran bitandukanye. Ubu none indege za drone za Iran zikazigera muri Kuwait, ari ikigo gikomeye cyane cya gatanu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uravuze ngo nukubahabya nyine, nta kintu wagiye kumaza ira drone, nanjye ntiwamugane naguhakanyamereye he. Ubu kandi binashobora kuba birimo kwagura cyane cyangwa se barimo kwagura uburyo bwo kurwana bukomeye cyane mu kigobe cy'inyanja. Kugeza ubu abategetsi ba Kuwait bakomeje kwitonda, ariko ikibazo cy'ingenzi ntabwo kirasubizwa neza. Izo ndege zitajya pilote zaturutse ni izande. Dore itangazo Kuwait yashyize hanze igaragaza ibyabaye, iri kuvuga kuri iki gitero nyirizina cyagabwe ku gihugu cyabo. Itangazo rya Kuwait riragira riti: umuvugizi w'agateganyo wa Minisiteri y'Ingabo Brigadier General Saudi Abdulaziz Al-Otaibi yavuze ko ingabo zabonye mu gitondo cy'uyu munsi indege nyinshi zitajya pilote mu kirere cya Kuwait, kandi zafashwe hakurikijwe ku mabwiriza yashyizweho. Ingabo ziremeza ko ziteguye byuzuye kubungabunga umutekano w'igihugu n'umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo. Aya n'amagambo ya Kuwait bashyize kuri X bagaragaza ko biteguye guhangana n'ibitero, bavuga yuko bishobora kuhataka igihugu cyabo, kandi ko byagenda kose ibyo bitero barahangana nabyo hasi hejuru. Gusa nubwo batigeze berura ngo bavuge ngo ni ibitero byaturutse kuri kanaka cyangwa se ni ibitero byakozwe na ntuza, ariko nge nawe turi kwita twumva neza imvano yazo, ariko turi gukeka, reka wenda dukeka ibyaza kuba impamo. Ubwo tuzi neza ko muri kariya karere akenshi Iran ari ikunze guhangana n'ari ibigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo Iran hari igihe yigeze kuvuga yuko hari ibitero bimwe na bimwe by'indege zitajya pilote byoherezwa na Israel kugira bakunde bagaragaze ko Iran ariyo nyirabayazana w'ibitero zose, kumba atariyo nyine, kugira ngo bakunde bavuge bati Iran niyo nyirabayazana y'ibi bitero, niyo iteye ibi bitero muri kano gace, kandi ari aba banya-Israel, kugira bakunde babasiga isura mbi mu bantu. Hanyuma ariko byose biri kugenda bivugwaho cyane cyangwa se bigarukwaho mu gihe Iran yigaragaza cyane ko umuhora wa Hormuz Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka bitazigera bikunda ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira ijambo ku muhora wa Hormuz. Ibyo byo ngo bazibagirwe, ntabwo bizigera bikunda ko Hormuz igera mu ndi muntu, ijya muri bundi bugenzuzi butari bwa Iran. Iran yonyine ni igomba kugenzura Hormuz. Muri make ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizamura akaboko bagaca, zizatunga agatoki bakavuna, nta kuza kugenzura Hormuz utari umunya Iran. Umuperesi n'abaperesi n'ibikoresho by'ubuperesi nibyo bigomba kuba mu burasirazuba bwo hagati mu kigobe cya Gulf, by'umwihariko mu kigobe cya baperesi nyine nyirizina ku muhora wa Hormuz. Niba utari umuperesi hagarara. None Iran itangiye no kwihorera rero ku bindi bice. Igikorwa cyo kwirura cya Iran ubu ku cyumvute mbaza ngo gute? Raporo zimwe zigaragaza ko ingabo za Iran zashegesha ibisasu bitatu bya Amerika mu ntambara ya Hormuz imaze igihe kirekire. Biravugwa ko ubwato butwara imizigo bwagonzwe n'ibisasu bitazwaho biturutse kuri uyu munsi tariki 10 Gicurasi. Kuri uyu munsi tariki 10 Gicurasi turi kuvugana kuri uyu munsi nyirizina. Ibisasu byatikuye ubwato butwara imizigo, ariko batazi ibyo bisasu biturutse. Ikigo gishinzwe ubucuruzi bwo mu mazi mu cy'Ubwongereza gitanga ubusobanuro kuzabaye. Ibi byateje inkongi y'umuriro kuri ubwo bwato. Nk'uko itangazo rya MTO yo mu Bwongereza ribivuga, ngo nubwo abakozi bose batangajwe ko ari bazima ari mu mutekano, ubwato bwatikuye byanyabyo ubwo bwari mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Doha muri Qatar, hamwe n'abajyanama ba MTO bo mu Bwongereza. Mu bikorwa nk'ibyo byatumye agace k'ibitero cyangwa se ubu bwato busa nkaho bugiye mu kangaratete. UKMTO bagize icyo batangaza. Icyo bavuze reka nyigusubiriyemo mu magambo yabo. Bagize bati:
abangaba bashinzwe amazi cyangwa se ubucuruzi mu mazi bw'Ubwongereza bagize bati UKMTO yakiriye raporo y'impanuka yabaye kuri 23 Ednhem mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Doha ho muri Qatar. Ubuyobozi bw'amato cyangwa se bw'ibitwarwa mu mazi bitwara ibintu byinshi avuga ko bagonzwe cyangwa se barashwe n'umuntu utazwi. Bati ibisasu byagaragaye ko byahatewe, hari inkongi y'umuriro yaje kuzinywa, nta wapfuye, nta ngaruka zavuzwe ku byahabereye. Bati ubuyobozi burimo gukora iperereza, amato aragirwa inama yo kunyura mu nzira bitonze kandi bagatanga amakuru ku bikorwa byose biteye inkeke kuri KMTO. Bati ubuyobozi burimo gukora iperereza, barimo kugenzura buri kantu kose, kandi abantu bakwiriye cyangwa se abatwara amato muri nzira bakwiriye gutanga amakuru ku bwato bwose bwahura n'ikibazo muri ariya mazi, bakanywa kandi mu nzira ngo bitonze, kuko Iran ntawamenya ntibayizeye izi nk'inkeke bafite cyangwa se bagaragaza. Byabaye mu gihe hari umwuka mubi wo mu karere nyuma y'uko RGC yongeye kuburira abantu kuzerekeye kwihorera mu mazi y'inyanja Gulf, bakavuga ko baraza kwihorera kuko biri mu mipango yabo. RGC muri Iran yatanze umuburo ukomeye ku bitero zose bishobora kugabwa ku mato atwaye ibikomoka kuri petroli cyangwa se ku mato y'ubucuruzi ibihugu bitandukanye. Ibi bikaba ari umurongo utukura mu guhangana kuri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Muri make ubu nta bwato bugomba gutambuka. Iran yateye ubwoba ko igitero gishya ku mato ya Iran cyatera igitero gikomeye cyane ku bindiro bya gisirikare bya Amerika n'amato y'intambara y'ibihugu bifitanye isano akorera mu karere n'amato y'ubucuruzi. Muri make yagize igitero gishya gikorwa na Amerika ku mato y'intambara ya Iran iza speedboat. Ingabo za IRGC zongeye ko ibisasu byazo bya misile na drone zamaze gukira ku ntego zabyo kandi birahawe bigenewe kuba. Mu itangazo ryashyizwe agaragara na Press TV ribivuga, Brigadier General Sayed Majid Musavi, umuyobozi mukuru wa IRGC, yavuze ko ingabo za Iran ubu zitegereje itegeko rya nyuma ryo kurasa, ashimangira ko intwaro zigomba kwibasirwa cyangwa se intego zigomba kwibasirwa zateguwe, zizwi, ahantu bahita baturitsa byagi ku kanya harazwi. Umuyobozi mukuru yavuze ko ibikorwa by'ingabo za Amerika byo kwiyubaka hirya no hino mu kigobe cy'inyanja ari ubushotoranyi butaziguye kuri Iran. Avuga ko bigamije guhatira akarere kujya mu ntambara yo gutuza. Iran yavuze ko uyu muburo wohereza ubutumwa busobanutse neza bw'uko ibara ry'umukara ritazashobora kwihanganira ikindi gikorwa cyo gukomeretsa cyangwa se cyo kwibasira ibikorwa remezo byayo byo mu mazi bya Iran, byaba iby'ingufu cyangwa se bya gisirikare. Ikibazo cyakurikiyeho nyuma y'imirwano myinshi yabereye hafi y'icyambi cya Jaski, nyuma y'uko ingabo za Amerika zigabye ibitero ku mato ya Iran yatwara imizigo ndetse n'intambara muri ako gace. Iran yavuze ko ingabo zirwanira mu mazi ya IRGC zasubije zikoresheje uburyo bwo kwakubita bunoze kandi bugera ku ntego zabwo mu buryo bwa nyabwo, ku buryo nyine nta guhagarikwa. Bivuga ko igisubizo cyatanzwe cyarimo ibisasu bya misile zirwanya ubwato, ibisasu byo mu bwato n'indege zijya pilote zirimo ibisasu byinshi byashyizwe kuri mu mato ndetse n'ibindi bikora mu buryo bwa kinyamwuga. Itangazamakuru ryo muri Iran ryavuze ko igitero cyatumye amato y'intambara ya Amerika asubira inyuma muri ako gace akagenda mu kajagari, bigaragaza ko intambara ari ikibazo gikomeye kuri Washington. Iran yanashinje Washington kuba ibangamiye umutekano w'inyanja mu karere ndetse n'inzira z'ingenzi zinyuramo amato atwaye imizigo. Bakavuga ko Washington ariyo nyirabayazana wo kuba nta mahoro ahari. Amerika ariko no ku rundi ruhande igashinja Tehran kuba ariyo nyirabayazana. IRGC yongeye ko inzira zo mu nyanja zemewe na Iran arizo zonyine zifatwa nk'izitekanye, hagomba kunyuzwa nyine ibikoresho nk'umuhora Hormuz. Ishimangira ko amato agomba kubahiriza amabwiriza ya Tehran. Iran yaburiye ko ingabo z'amahanga zose zizakora urugendo rubi muri kano karere kagenewe ubugenzuzi na Iran ngo agiye kuza kugira ikintu bakora bazahabaga bakifasha. Hagati aho Donald Trump we yasubije mu nyandiko nyinshi zihishe kuri Truth Social agaragaza intambwe za gisirikare zizaza ndetse anatera ubwoba ko iryo rekanya rishobora kongera intambara ikomeye. Ibitero bishya byo kuri Iran bishobora gutangizwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ko Donald Trump yavuze atanga itekerezo yo kugaruka mu buryo bukomeye cyane bw'intambara. Niba Iran ikoze agakosa gatoya ashobora kuyataka hasi hejuru, bakayivutagura, bakayisomo igatitizwa cyane n'imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu hanyuma ibi tubyite iki? Tubyite gukubitwa, gusekurwa, guhonwa. Indege ya F-35 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo turi leta ya Iran
iti tuzabakurikirana mpaka izo ndege zanyu muhaya ngo ni invisible zabe invisible bisobanura itagaragara, itaboneka, iragenda kubi nta radari yayibona, nta kintu cyayibona. Itembere tubwo rero murasazo rwa hagati rigiye kugera ku rundi rwego guteza amakimbirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Itangazamakuru rya leta ya Iran Fars ndetse na Tasnime byatangaje ko indege y'intambara, indege y'imirwano yo mu bwoko bwa F-35A Lightning II yo mu gisirikare cya Amerika yaje ku muvuduko udasanzwe ariko ikabonwa ku buryo bukomeye, maze ikavuza amajwi y'intabaza yumvwa cyane cyane n'abagenzura indege ibizwi nka transponder code 700 ubwo yagurukaga hejuru y'inyanja ya Oman hafi y'umuhora wa Hormuz. Kode ya 700 igaragaza ikibazo gikomeye cyane mu gihe indege irimo kuguruka, ibisaba ubufasha bwihuse cyane no kwemererwa mbere na mbere kugwa ku kibuga cy'indege kiri hafi aho ngaho, basaba ubuhushya kwa bishinzwe bagenzura ikirere ngo bayihe ahantu yabiparitse kukibona ibyago biyisatiriye. Induru y'ubutabazi yemewe ku rwego mpuzamahanga ishobora guterwa n'ibintu bitandukanye birimo kwangirika kw'ibikoresho cyangwa se ubutabazi bw'ubuvuzi cyangwa se kwangirika ko bimwe mu bice byayo, wenda nuvuga ngo ibituma igenda, cyangwa se yenda igeze mu gace kavuga ngo red zone, agace k'intambara ishobora guhita yisanga bari kuyirasa. Ariko impamvu nyayo y'ubutabazi y'iyi ndege y'uyu munsi yo ntiyasobanutse neza, nubwo ubwo butabazi babusabye atanu bari ni hafi ya Iran. Nta yandi makuru arambuye kuri iki kibazo yigeze ajya ku karubanda. Kugeza ubu bisa n'ibintu byose bikiri guceceka. Igisirikare cya Amerika nacyo cyakomeje kwinubira kubirebana n'ikibazo cy'ubutabazi cyavuzwe ku ndege ya F-35. Bati gute kweri indege yacu ikenera ubutabazi, gute umwami akenera ubutabazi kandi afite byose? Uko indege ya F-35 izwi nk'indege idasanzwe, babifata nk'indege yo mu gisekuru cya 5 y'ibanga, uburyo rero yatatswe ntibiramenyekana. Yubatswe na Lockheed Martin, F-35 Lightning II ifatwa nk'imwe mu ndege z'intambara ziteye imbere cyane ku isi. Indege bayita indege y'ubujura, ikora nk'ikigo cy'ingenzi mu buryo bwo kurinda ikirere, mu kurasa ndetse mu ntambara yite shitani. Mu gihe cy'injira 21 bavuga ko nta yindi ndege yirusha ubushobozi, nubwo muri iyi minsi bamwe bagereranya na Chengdu 11 ya leta ya Bushinwa bakavuga ko Chengdu ariyo ndege ya mbere, abandi bakavuga ko Sukhoi S-57 ariyo ndege ya mbere, ariko ubwo nyine na F-35 iza muri izo ndege za mbere. Irarwana ku butaka, irarwana mu nyanja, irarwana mu isanzure, ifite ikoranabuhanga rihambaye. Ibihugu 12 byonyine nibyo bikoresha indege za F-35. Indege zigera hafi kuri 1300 zikoreshwa ku isi yose zo mu bwoko. Mu 2025 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze indege 191 z'intambara za F-35 zirenze amateka yuko zari zisatswe zitanga izi ndege ku isoko. Bivuga ko umuvuduko w'ibikorwa by'indege z'intambara zikora ubu ngubu wikubye inshuro 5 yanije n'izindi ndege zose z'intambara zifatanije n'ingiye mu rugamba. Mu ntambara yamaze iminsi 40 mu ntangiriro z'uyu mwaka, Iran yavuze ko yakingije nanone umutungo wa gisirikare wa Amerika wa miliyari nyinshi z'amadolari. Nkuko bivugwa na Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatakaje nibura indege za gisirikare 39 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 5, mu gihe izindi ndege zigera kuri 10 bivuga ko zangiritse bikomeye. Ibirego bivugwa ko harimo gutakaza gukomeye mu batakaje harimo indege 24 za MQ-9 Reaper drones, nizo mu bwoko bwa drone nanone zifatwa nk'ari zo drone za mbere zihenze ku isi, MQ-9 Reapers, indege idafite umudereva ya MQ-4C Triton, indege ebyiri za F-35 Lightning II, nibura n'indege enye z'intambara za F-35E, indege nyinshi za KC-135 zitwara amavuta tankers, n'indege zo kugaba ibitero ku butaka za A-10 Warthog, n'indege E-3 Sentry AWACS. Hari kandi ubwoba bwinshi bw'uko ikigobe cya Perse gishobora kongera kwegereza umututu w'imbunda cyangwa se intambara kuri izindi ndege nshyashya zaza kutakarira muri kano karere, bazisekura nk'ingenzi zazo uburyo bazimenaguriye muri asazo rwo hagati. Perse bazigiraho uburyo bwo kurasisha uburyo bw'uburinzi bw'ikirere bwabo. Bati uzi ko uburinzi bwacu bwamanura kiriya kintu hasi. Iyo ni Iran ngo niko bashobora kuzatangira gukina rero kuri izi ndege za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe bongeye gusubira ku bikorwa by'imirwano.
ko Iran iteguye kongera guhombya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran ngo yazanye ubwato n'akato, ubwato 130 buto speedboat, ubwato budasanzwe bugiye kugota ubwato bunini bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bw'intambara. Inzira ya Hormuz yongeye guhinduka isibaniro, ahantu hakomeye cyane hari korerwa ibikorwa bya gisirikare. Iran isa naho irimo kohereza kimwe bimenyetso bikomeye cyane kugeza ubu ngubu. Amashusho mashya ya satellite avuga ko yerekana ubwato burenga 130 bw'ingabo za Iran IRGC Navy bukwirakwiriye mu bice bibiri binini akorerwa ibikorwa nyine muri make ahagenzurirwa mato muri kino cyerekezo cya Hormuz. Muri kino gitondo aya mashusho yateye ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwato 130. Amashusho yakurikiranywe cyane avuga ko abo ngo barukoreza ubwato bwinshi ndetse no gukumira wari wese apfa kwibasira buriya kira cyerekezo. Zimwe muri raporo zigaragaza ko imyiteguro ifitanye isano n'ibikorwa byo gucukura petroli mu mazi Amerika yashatse gukora bakabimenya. Ni byemezwa yuko kimwe mu bikorwa by'intambara bya Iran byagaragaye cyane mu mazi muri iki gihe mu myaka ya vuba ahangaha ari kino gikorwa. Warangije kumenya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika abasambo baje gucukura akanyumvira. Kuzana ubwato bw'intambara buri kora blockade gushaka gufungura Hormuz, kumba ahantu baparitse ngo hepfo yo ngiyo mu mazi mu ndiba y'inyanja ari ukuntu baza kuzamura petroli. Bakabaparika by'igihe kirekire batubuza kwibutira petroli na gaze, kumba ari gucukura nabo petroli ngo bayibe. Iran iti ntago muzayitujyana mucukura tuyibambura. Amashusho yeruka bivuga ko aturuka kuri Sentinel kabiri satellite monitoring, kandi asa naho agaragaza amatsinda y'indege zihuta ndetse n'amato mato yihuta cyane akora mu buryo buhuriweho mu bice by'ingenzi by'umuhora wa Hormuz. Uruzitiro ruto rwo mu mazi rutwara igice kinini cy'ibicuruzwa bya petroli na gaze karemano k'isi RNG, bigatuma buri gikorwa cya gisirikare cyo muri kare agace kigira ingaruka kuri wowe nanjye. Kandi nkuko bivugwa vanga Iran isa nkaho irimo gukoresha icyo abagenzuzi bavuga ko ari genzura ryuzuye ry'ibikorwa mu bice bimwe na bimwe by'umuhora wa Hormuz muri iki gihe. Igituma itembere rushaho kuba ribi cyane rero ni igihe cyagenwe. Umunsi umwe mbere yaho amashusho atandukanye ya satellite yari amaze kwerekana ubwato burenga 100 bw'ingabo za gisirikare za IRGC Navy butaniye hamwe mu itsinda rimwe nanone rimwe mu matsinda menshi ingabo za gisirikare zirwanira mu mazi Iran mu minsi ishize bagaragaza ko biteguye gupanura nanone mu karere. Iryo shyirwa ry'ubwato bwa gisirikare karere yongeye kuzana nanone umwuka mubi, aho ubwato 85 bwagaragaye nanone hafi y'ikigwa cya Keshum muri Iran, hano hakomeye cyane ha gisirikare hareba ikibaya cy'amazi, aho kugabanya ubunini bw'amato yo mu mazi nyuma y'ibitero za Amerika ku buryo bwa radar bwa Iran. Ibikoresho byo kurasa amato ndetse n'indege ya pilote byarongerejwe na Iran, uburyo bari kurinda ibyambu byabo bakarinda ibigo bya gisirikare ariko no mu mazi, ku nkombe no mu mazi rwagati. Tenano ubu isa naho irimo kongera ubunini bwayo bwaguke bw'ubugenzuzi bukomeye muri ariya mazi. Inyigisho z'intambara zo mu mazi zidafite aho zihuriye n'ibyo benshi batekereza ku ndege wenda zirwanira mu kirere n'ibijyanye n'intambara. Inyigisho zigena yuko buri wese ashobora kugenzura agace ke akoresheje ubushobozi bwose afite. Ari naho rero Iran izana ubushobozi bwabo bwose ifite mu mazi bita karayabo. Bitandukanye n'amazi asanzwe y'inyanja ya Blue Water yubatswe hafi cyangwa se ashyirwamo ikoranabuhanga riciriritse. Aya mato yafite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ingabo zigana mu mazi za IRGC Navy zibanda ku mayeri yo gukoresha amato menshi mato kandi afite intwaro nyinshi za karabutaka kurusha gukoresha byato binini nka bya destroyer by'abanyamerika bikeya. Bakoresha utwato twinshi umanyure kamwe kandi kagusekure ukubite tubiri dutwice. Mu gihe ubwato nka destroyer urasaba umwe nyine bikayibaye zero. Urumva ni strategy ya Iran mu gucunga Hormuz, kandi uburyo bw'imikorere bwa Iran bongeye gutera igihombo gikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bikagaragaza neza ko Leta Iran ifite uburyo bwabo bw'imikorere bwihariye bitandukanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mikorere yayo, uburyo ndashobora kuvuga yuko hari ahantu yahurira na Iran. Donald Trump mu magambo ye yashimangiye cyane ko akomeza guhangana na Iran, kandi ko bizeye insinzi, kandi ko Iran bazayicisha bugufi, bazayitwara uko babishatse. Iran amaherezo izuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikemera deal, amasezerano agatanga ya uranium yabo. Ni kibundi Amerika ishaka.
bivuga ko ari ijoro. Tuzareba uko bizagenda. Utekereza ko bakomeza kubikora buhoro buhoro? Utekereza ko ariko babyifuza? Uzabimenya vuba. Perezida, ejo nawe ntago wakoze ikintu gikomeye. Ese witeguye guhagarika imisoro? Muri kino gihe twagize inama nziza, twagiranye inama nziza na perezida wa Brazil, kandi turareba uko bizagenda. Barashaka gukorana ubucuruzi na leta z'ubumwe za Amerika, buri wese arabikora. Twagize inama nziza cyane. Urateganya kurasa nanone kuri nishuro? Niki kiri kuba muri kino gitondo? Nta kintu kinini gihari. Ugiye kumvikana noneho, ugiye kwirukana Martin? Oya, ibyo ntago ari byo, ariko ikintu kimwe mbizo nuko tuzatsinda. Ese ufite icyizere ku buryo Iran izakwitwaraho mu ijoro iraza kuza? Bite? Ese ufite icyizere ko buryo Iran izakira icyifuzo cyawe? Tuzareba uko bizagenda nazo. Reba, nta gisirikare bafite, nta byinshi basigaranye, urebe uko bigenda. Bwana Perezida, iyo uhisemo gukuramo izawe, mbabarira, watangaje ko agiye guhagarara iminsi 3 y'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ese utekereza ko ibyo bizamara iminsi irenga 3? Bishobora kuba, ndavuga birashoboka, zaba byiza, ariko kandi ndashaka ko wenda intambara yanahagarara burundu. Urusiya Ukraine ni ikintu kibi cyane kuva mu ntambara kabiri y'isi yose twabonye mu bijyanye n'ubuzima. Abasikare barenga 25 bakiri bato buri kwezi barapfa, birababaje. Rero ndashaka ko bihagarikwa. Niba wonya ko Perezida, niba uhisemo gukura ingabo mu Budage, uzimurira muri Polonye, cyangwa se wenda mu bindi bihugu biri ku ruhande rw'iburasirazuba, nibyo ushaka? Polonye nayo ibyishimiye twabikora. Dufitanye umubano mwiza na Polonye, dufitanye umubano mwiza na Perezida. Uribuka ko numushyigikiye maze aratsinda, kandi yavuye inyuma cyane aratsinda. Ni intwari ikomeye, ni umuntu mwiza cyane, ndamukunda cyane. Ibyo rero birashoboka. Ariko se uzabikora? Nyakubahwa Perezida, ubona wishimiye itorwa rya minisitiri w'intebe mushya wa Iraq? Ni gute guverinoma y'akarere ka Kurdistan, guverinoma y'iki gihugu cya Iraq na leta z'ubumwe za Amerika bizakorera hamwe kugira ngo bagabanye ingaruka z'imitwe y'ingabo ku karere no gutekanisha Iraq? Rero twagize amatora meza muri Iraq. Twe dufite umuntu nashyigikiye cyane, yaratsinze ku buryo bukomeye, ariko sinashimishijwe n'umuntu wari uhari imbere. Rero byari insinzi ikomeye cyane. Twagize insinzi nyinshi zikomeye. Twagize insinzi ikomeye cyane uyu munsi no muri Virginia, nk'uko mubizi, kandi dufite insinzi nyinshi, ariko insinzi muri Iraq ni nziza cyane. Uri muri komisiyo nshya muri FDA, ubwinseri wa FDA. Ese uzanye umuntu mushya wo kuyobora FDA bwana? Oya, ubyumva ute ku bijyanye n'ibyavuye mu matora byoroshye ejo? Reka mbarekere ibyo ngibyo namwe, ariko nge nishimye rwose. Igihugu cyacu kiri no gukora neza. Dufite gusa amateka masa y'isoko ry'imigabane, hafi 100 ya buri wese ari kubyibonera n'umuhigo. Imibare iratangaje rwose, imibare y'akazi. Dufite abantu benshi bakora uyu munsi kurusha uko twagize abakora mu gihe cyashize. Imibare y'akazi uyu munsi iri kwiyongera. Urakoze bwana Perezida. Ese uzohereza indege itwara abantu mu nzira y'indege yerekeza muri kara gace, uherezemo n'ubwato bundi bwa muri Hormuz? Ese hari icyo uzabikoraho? Uzohereza ubwato hariya bundi bushyashya? Oya, ntacyo mvuga kuri ibyo ngibyo. Oya, ntabwo nabikoraho, ntabivugaho. Ndatekereza ko turimo gukora cyane. Iran isa nkaho irimo kugenda neza rwose. Mu gisirikare ni byiza cyane. Tuzareba niba bashobora kugeraho bakemera. Virus irahari. Dufite abantu beza cyane babireba, bisa nkaho nta kibazo kirimo. Bazi neza virusi, maze igihe kinini bakorana nabyo, barabizi neza cyane. Ntabwo wenda byoroshye kubyakira. Rero twizeye ko ariko bazatsinda. Perezida, waganiriye na Perezida, wagiranye inama ndende nabo? Yego, twagize inama ndende cyane. Twaganiriye kuri byose. Perezida wa Brazil, twaganiriye kuri byose. Twagize inama nziza cyane. Dufitanye umubano mwiza cyane nawe ndetse na Brazil. Twaganiriye kuri byose hamwe n'imisoro. Ese nuko umurimo wari woroshye muri rusange? Oya, nabajije maze Perezida Putin arabyemera. Perezida Zelensky yemeye byombi atazuyaje, kandi dufite igihe gito aho batazagira kwica abantu. Ibyo ni byiza cyane, kandi bemeranije gusubiza imfungwa 1000 kuri buri ruhande. Rero bazajya bimura imfungwa 1000 hafi icyarimwe baturutse ku mpande zose.
ibyo ni byiza cyane. Uburusiya na Ukraine murateganya kongera kuvugana? Yego nzabikora, ndifuza kubona iki gihe kirangira. Ese uzajya i Moscow President? Ariko bari kuvuga kuri hantavirus kishobora gutera ikibazo. Nta kibazo bifite. Oya rwose. Dufite abayobozi bashoboye kubyitaho, hashize igihe kirekire babikoraho. Ntabwo byoroshye kwimura abantu mu buryo bukomeye, ariko bari kwiga cyane kuri kino kibazo, kandi dufite abantu bize cyane kuri ibi ngibi bari kubyiga buri cyumweru. Ibyumweru 10 nyuma ya misile yakubise abakobwa, misile yaturutse muri Iran, cyangwa nimwe mwayiteye. Oya, igihe igomba kubikora, tuzatanga raporo irambuye kuri icyo kigo cy'amashuri y'abakobwa hariya muri Tehran. Uwo ni bwana Donald Trump agana itangazamakuru bamuhatiye ibibazo ndetse n'uburyo arimo kwitwara imbere y'Uburusiya, imbere ya Iran n'ibindi bibazo bitandukanye. Nanjye nti iminsi y'imbere yatse byinshi, ugubwe neza, amahoro.